Tomon arve kethe parpik ajok hemrit kanahok. Lakhain khoi rapon ilip MEC constituency ke parlor hiri polling station left wing lapen right wing ang kang malom hemrit katuk kawe humpli kep sose kanahok. Ningkreng parbom si barla nang kile yang thek Tomon arve lapen sining kang der hai hoi nang do bom si muli rapan pheri mimi ang nang klang bom tang lo. Pason thak si jang mi poni phai isiar ni kang samjin jin apor mate ingting dok apor ho Tomon arve pen men thol plut si hemrit kanahok at berta nilitum daling side news asai hemalong berta nang pale hemrit kanahok at hem tu na phan nilip local MEC kaping khat pon ateng BDC chairman goparing tipen kerapajer dambom lo posi berta re dunlong. News desk report, the leading side news.